Tanam yamdam Kristu lengan bunyang teranya ji amang lengan kudu bin liptebin. Abasuyam gamle kan video susuna ser tanah kuda si koja agit ba. Gamlen den kan aganat lam biranji Kristu meranji napsale. Kanasan allen boga Kristu meranji den kan video nabat su agit ba. Itinasan gamlen den itinti Kristu meranji anap kalkalan yang tebi. Bar kitungan agam kil tebin ayam doong len danangan delang ten. Dajingti kitungan aganang kil alam binasan danangan delang ten. Bindo sorkar Kristu meranjina adong itija sayam langne nasan bunyang lenji kan abirna sanle sorkar adong agak lambi nasan bangsa rayongan gak prilji do allen kutuk Kristu meranji Jun 3 tarikon sumbaran adina lingan dile jila lingan kolektor office air bin deti gamlen dan nami ayam lingan allen gittebi itinti kitungan aganang kil baranji danangan deti kitungan adong irgang kil tung meranji asang gimtji dejingti pastron cina doong Bible nak nyadatji bindo sorkar sayam langne kanasan allen kudup Kristu meranci apoi adeba allen kudup len Jun 3 tarik kolingan kolektor adong ganak lamolanci ating naiba yang tigamle atalna dinalingan boga butija amanra Kristu merancina alnangka ode kitungan alnangka asang gimle irbangsa baran lumte kun amanra sorkar ani nadong nyamte ode sari basingan boga butija amanranji pailen jiren sorkar nyamte kanici absale allen kudup Kristu meranji aboi den dele sorkar adong agat lambinasan Jun 3 tarik kolingan ganak brindeli kanasan allen kudup len kan birna namdang le mani le allen kolektor office allen air binati snaisai kudup len tardam jila lingan kolektor office air bindati kanam beri bunyangji allen ganak laman anyang lanyanasan timang lingbin video sak jale abdulai kan video na teng man ranjina mangban share meba paiba yang tigamle aninji kan ganak lamanji amdang le aninji jenang kan rally lingan maidam tinji kaninji absale allen doong bing garbir agat lamtai kan video na teng man ranjina mangban share meba video jenang den like meba do channel lingan nengoi sora lingan batin ganak lamanji aglam binasan den kan channel jenang subscribe meba allen adir tinai ambil 3 tarik kolingan dile jila lingan kolektor office आड़ोते गामले अल्लेन डेर ना लेंची डको देखो ख्रिस्टियन भाई भौणी मानकु मोर विनम्र अनुरोध विगत किछि दिन तले आमे ओडिसार विभिन्न स्थान रे ख्रिस्टियन मानक उपरे जो अत्याचार होईछि ताहार समस्ते साक्षी आमे रहिछु वर्तमान राष्ट्रीय ख्रिस्टियन मोर्चा तरफरु आगामी जून 9 तारिख रे प्रत्येक जिलार मुख्यालय रे एक धारणा प्रदर्शन करा जिवो मो ओडिसार महासचिव हिसाब रे आपण मानकु निवेदन करूछु दयापूर्वक सहयोग करंतु एवं आपण माने व्यक्तिगत भाव रे आसी जिला कलेक्टर निकट रे राष्ट्रीय ख्रिस्टियन मोर्चा तरफरु एक स्मारक पत्र देशर मुख्य मानक उद्देश्य रे प्रदान करा जिवो एथिरे आमर ऐक्यता एवं आमर संघबद्ध तार अभिन्न अंग आमे प्रदर्शन करि परिबा जे आमे प्रत्येक ख्रिस्टियन ओडिसा रे एक जदि कोनसी ख्रिस्टियन रो किछि असुविधा हुए निर्यातना हुए ताले सारा ओडिसा रो ख्रिस्टियन आमे एकत्रित अछु रहिबु एवं से मानक संगरे छिया होई सबुदिन पाई रहिबु या कामना करी आपण मानक अनुरोध करछि। धन्यवाद।